Musiaisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM ni nawe kwantio kana ni wache wanesa wa karatu wa umundi kwa ivinda hingi ni dhocha ndini wa kilungu cha kilimo ai wala tuithia watu ikunikila uemi wete wa kutomea ndawa kana organic farming kwikithia kana ni twasuvia mawithuluko twasuvia mwemi o ndumwe na kusuvia indo nundu wa kwithiwa ba tunenea uemi Ola wa imawatene ute wa utumia ndawa na wa utumia kila kitu ono kwatikana ba ukwaku ne kana ukethiendesia weta mwemi na kuema uemi wena ngalama ya ndi bio na indi kilungu hiki tawa kwaku ni kundi ya BioVision Africa Trust alama yethu maikwata amba uemi usu wa organic farming na indi muthenyani wa umundi twenda kunenea yolo wa miti la yemiondani kwitu mitila endeni wa mawithulu kwa maito na tutonda kumetomea tandawa tukaita mawewe alama kwata andu na oingi mitini tumeka kuita ngoko sito ne kaita indosito na indi ethi wawene kulyo twenda utumekulyo yako kwa ili tukenda imwe itano na ingine twenda kuigwa mawone maku we utethekete hata ni ndawa cia miti kana miti ya ndawa ila ye muondane kwaku utethekete hata ni miti ya ndawa ila ye muondane kwaku tumanzie kwisilili tukenda imwe itano kada ulikendeni wa page to ya Facebook ila ni Mutongo TV kana ya Mutongo FM na nitio vikia na kusisia otomani waku nye nita wa Robert Mutuko na indi ekani dhoche mweni wito kiokoni cha umundi ya tutavie etawata au metaba na eka hata na indi tuilika kutunena nisia yo miti ini iba ila itona utotethia wamukite hata Nyamukite nesa na Roba karibu sana na masitwa nita wa Ruth Mutesia numete shirika ita wa BioVision Africa Trust ila tuiva ya Karo Katomani utuiwa kwa ni wa Mikoyo Mua Ward Machakos County sawa karibu sana ndi tuwe kwa lazezo mua ningalikwe na mkimiko yo ningalikwe ndisi tuobamwe na ndi karibu sana ndini wa studio sito Ruth ni kanawe dia itwane na sia yolo wa miti ya ndawa na iloto no tutethia itheta twi ya imi na ndi yo lati unene ya miti ya ndawa kana medicinal plants yo ni miti jiba nienda kwa sia ilati kunene ya miti ya ndawa tinene ya miti oile to thiululukite aingi maitu ni withia mundu ni wawa abina na ndesi kana kilotu yena chobu within compound ni yake kana ni miti ni ndawa itona umutethia kwa hiyo lati kuweta medicinal plants tiasia kana kwi miti ya kithio na okwiyo ingi ya kwibandia ila mundu utona kutumia nikendo kethia ni weziita ate kusemba sokoni akawendawa ilo asia miti ya kithio ni miti yiba ni ila ya kwimesia kithekani ila ya kwimesia kithekani isu ya kithio ni ya kwimesia kithekani na yo itha ikibathukanio hata na miti lengi ni kitumite medicinal itha ikibathukanio na miti lengi ni kwithiwa miti itaiita na be miti itaiita no itutethasia lakini hivyo sitometa medicinal ni kuite medicinal properties ndawa itona kuita mawau meke pathukani mondoni na ukambane witu yo miti ni yiba twambie nesu ya kithio ni ibe sitona kwasia kana ni miti ya kuita na yiita chao nienda kwasia nundu wa mukamba ni withia wa ila belief kana cultural beliefs ukethia mukamba ni wisi in case na wakina na ilite kutanuka kina na wake na ilite kwikona yuta for example tena mutiu wa muuku usu no me amundani lakini aingi maiwendete mundani nundu wa mune na imbe usiatikanga mundani ilite omea mingi mutiu wa muuku withia wa wimuseo wa yellow fever ila wona mundu wa yellow fever atumia ikonde ya muuku akakava na akava uisa mukwa ndathamba na uo na ndanywa kiasi makonde na nundu wa kwithi wa muuku kwi miti mwithi ya wathi na concentration yai na nundu miti ya kithio kana ndawa cia kithio ithe na any standard measure ya winywa kiasi kianata ni muuku ni witha we muvyo ona musemei ni witha we muvyo kwa ubethia wanela buffer plant ya kuthesia concentration ni kendo kethia ndina
inda na mbio kana itema theinabia kwa ube mutio witawa mukenea mukenea withia wa wimbafa ukethia yuwa uwa muuku uinywa ni wongela chau ni wongela mukenea nikendo thesie uthesie i concentration withia wanywa ndu na kwika yani ukite ku neutralize withia timu kwatu muno withia kikamba tichochu withia timu kwatu muno wanywa kindu kila chailite keinati ukwananga laende muuku waku wathamba na uona wakunda munini withia ni waboa muuku yellow fever yes then leo mbafa ingi na etha ni watua muuku na ndo ina mukenea kwa ile itakunywa muuku na subu nikenda subu wanama mabende ala maua subu nikenda okethia na ndu iki ya muno nikenda withia na uo usubu ni wathese chao ukamu kana ukwatua chao wandawa isu nikenda ndikakwanange kila ngine utamite ba ukwa muuku na momatu pe kindu mato na kuita wanene ya yolo wa zikonde mato ndi kwatekana be kindu mato na kuita lakini zikonde niyo muno zitumiawa ona uiko wa muno muuku no utumiawa iloko wa muno kethia kithui chaku ni very dry no tona utumia chao o muuku ukatanuka okusulia ikonde no itanuka uimeliaka ikiwo withia ni watetheka na lolo cia wao na wowe andu nona maitua utanamba koma na maija kaino kauna ni gwa ni kaita ni ndawa ni ndawa pia lakini wese ebinda ya tena andu ingi ni matumia asindu isi lakini yuona andu mapindukie wewe anita mabandi sekilas wona isu nita mabandi sekilas wono itumia muti ukethia woneka witina muno wonekana witina lakini nienda kwasia mbeu cia kindu kesiensio wasioleu notanuka na at the same time ni boost ya immune system yaku nondu mitiyo nde little build immune system nikendo kethia mwi waku ndo likangwa ni mowa ulaisi ni witetete kana withi ukitete kwa uitanuka ngisu ito uitangamu ya chao ya maeo na endo email ya withi ani waya ndawa aya tuthi muti ungi usuni muuku tena muti ungi baati wita musonzo wita wa mubaa muti wa mubaa umea muno usini na muti wa mubaa nina atuye ngisanga muno andu maitula makainde mayu na yuye la wekiwe research wethia kai muti ni museo muno wa kuita chao wa kuita back pain joint pains ethan ukwalwa ni muongo muno wailite kunywa muti na uyo bulanya na muti ungi wikwitwa musonzoia uyo umeana gwo osini kwa ubulanite musonzoia no bulanya na mubaa kana mukengeta wote ndo mamwita mukengeta wosini mukengeta osu wosini lakini nulo nungana wa batho thidi ya wiwa nungite nai so ni wailite bulanya musonzoia mubaa na mubaa nundu wina high concentration wiki ya automato tatona oni wewe ile tolika mwingi na ende mukandu ndi na umelia wewe ba mukandu ukasamu cha chao ukasamu cha mutiusu si itatu njaki ni maongundi lakini uona asia ni wiki wa automato nini nundu concentration ya yoyi ulu na ende ndo inusa ongilas kwa cha na wiyo na masala maseo makunywa muti ukwacha ni ebuthi empty njisikana ndo utanamba ya kindu kunda ngilasi yaku nikenda withie ni yathu kumanesa ubo wa muongo wikwali anduka wiba kwi andu makoma ukethia ona mundu ndekata ndabinduka te mubindwe kwa u isu ni ndawanse muno ya chao ya muongo uchalia indi na indi ikata iongela immune system ya mwi wako kwe musamei ndinakua musamei na wone withawe museo muno wa kukoa common codes na uthithia etha ni wiwa kithui chakuta kilitu nacho no chekata no chalela ngana musamei tende ni watumia wa ibinda ni mauwa na checha musamei yes nethi ati bamwe andu ni mauwa ukethia wa muka wethi akutema iyani ukono musamei wakaba ukekewa kiwoni na muyiwe chai kiseo na muinywa uyithi amwanyo chai na mwanywa ndawa musamei na ilite ukaba the hina
wamba umya kaka yulu no ikapa bundene ngaumya yeye yolo yeye indandi sia ndonge yes yeye indando ngambo betanga ukabetanga yeye ikonde yeye nza outside na kosa ila yendene kosa yendene kosa yendene ndo keke yake yuone kekunda na chakunda ende ndo ya maindo yiya na sukali na mwinya no ninyweta chei kana no ninyona umuti wewe no nyota chai na no nyomote wewe ka hetha no kwigwa nai na ndiita kukoa utheita kukoa nditekua utheitekua na kithoi ndo wewe kithoi ke chomo ni wetheita Santi na inde mwithukisia na musieisia na kunitwenda umana wotethekete ata ni mitiba withotumia ba ukwaku na witha wito waweba na utethekete ata tutabikwisila ilida tukenda imwe itano na niti ukunikela utumani waku nundu wa kwitha mausungio mahingi mathina matwithulukite mioba umondani kwitu na nicho muthenyani wa umuthi ti unananisia yulu wa miti ya ndawa ni kana withie ni wabikia na kutetheka na kwa ngalama nini vyo tothi mutolonge Ruth Mutolonge ni wa mukandu na guo pe andu makwata wani kuokethe ya mundu su ona kubeba ba respiratory yake thina thina mungi na manyoni ta mapingi kwaza mukandu we na guba mukandu ni na guba kwa umilia tuone nondo na kwatita ni wisi mukandu ni na guba nikatuwa mukandu ni wosu na mukandu we nao na mutawe tha bandi kwa u mukandu no la unene ba muno na we matumaingi iwendo byana na mutaa ona twindo tu siaite wendo bana na mutaa lakini kamutaa ke tha ke bandi na mukandu ethani wa ikua na no bingalete muno no samukasia na wa samucha kiwichuchu kitheukite wate uite ng'othe kiakalaini no ikune ko unebula no ibebe yaba indi uipepa na wabebeya wabebeya indi ndubingukanga uipinguka kila wewe wapinguka ngina matoke uwo mamba ndondondo ukethia ni wapinguka kwa uoti wako nywani wa ukita na wa mino no ni wikila sio kanini ukakunda timo thoku ngina wikilio kunda kwa uisa mucha ambao dhambia kito nikenda withie ni mutheu nundu no uikwikilia munini ukunda uikunda ngilasi nikenda withie ni wekata ni wapingukanga by the way ukila sia we kunike uyuma buke thia nuna lite na wa mina na lo windi wapinguka thia we fresh oyine binda ya mbebo kwina ikua lingi ndawa ni mukandu haya tothi muti ungi mukandu ni twaminana na guo nitaminana na mukandu mitile ngiti nayo ni miti ya mondani ila walito witha naka herbal gardening tina lemongrass ba lemongrass ni kwatia ando inge koya kwito newe atu igwita timeta mayane mangite na ngise ando alange mawita hata nundu akwithiwa kila sehemu iyo masitu alamayo kwa lemongrass nayo ni ibanda wa mondani na uwa China yo ando inge makothete kuwa China yo lakini ethano nywa tandawa wailite kutula matwasu watula matwasu ukekea ukathambia wathambia ukekea iko kiguni na wekea iko kiguni ti lazima weke chao ti lazima weke sukali ona ndo ingi matukani mekwibata sukali nundu uyo na mathina maguo kwa uno utha uche na winywa lemongrass ili ucha no inywa lemongrass ili kwa yangu kulia no niye matwasu pengine makoma ngamana asia na ngamathia makatwika mutu kana lazima nitumie maili ume green me fresh no ukethe matwa no yanika lakini nikenda maikase the nutritional value ya medicinal walete kumanika under the shade walete kwanika kando bemu ni batesua na endi mami na koma ndothia wathia ndu kuia wiki kapotini wiki okaindoni taka na ikunike abu ukata babu ukasamucha ukanywa nienda kwa sia mundu atono bathukania ata lemongrass na kitothia kana mekinundu sio ni ibyananete sio ni ibyanene lemongrass imuke nundu ona wati low wewe alina muke museo ukethia ona kuno wikwendewa ni kunywa chaicha kwanza wamba ni unywe chaicha lemongrass nunge timo kwa lemongrass itha inzeo ni kwithiwa ni ka hata
ni mina na nekua ni mina na nekua na mina na nekua with ya either with ana joint pains wa endeana kuminywa with ya ni kata nisia uo ni wekata uo ni wadela ni wadela na ndi there is blood pressure either we na depression ukethia chao ukethia ni whether utena chao utena depression na stress inaondoa mpaka stress lemongrass chicha yono ni kiejija kana ni yitlanga tetimo sawa ni wiki ya yani wekeo kiwu keke ukadambia na wadambia ni ndwiki ya chao ndwiki ya yani na uinywa na kingi lemongrass wa miosa wa mitumba lekanjo bubu nomba majione no walonjo mu kwa u eti mita chao tasia ni repellent in a way nondo ni lunga sa chao ni lunga sia omu mondane ndo side omu kendo niki nondo muke ti conducive kwa mitutu ya mudembo kwa wana ndiza uma pebina kwa omwa mitutu aye ndio mawa ndia ona yenu ni mitutu. Asante no wile le wau tono metumia ingi pe mono no kulia Mutongo FM ni kulia mutaalamu anda wa isusi ya miti wa muka wa tata kutembea uiwa kuokitinyo takutonyetwe ni miwa uitana moteweba kuokitino utonetwe ni miwa pe muno wita wa Epsom utesa wa utena chemical Epsom na tila ya indo pe muno su utesa wa wita wa Epsom salts waile te kosa ukekia kiwuni kisiko keima kiwo wa samucha na kiwo wa samucha letela kiipoa tikibo kithe lukewarm water kina mutea tasi pubia kina mutea na chetha kina mutea ende udhiki ya chao udhinda mao mako udhiki ya kisiko kimwe cha Epsom salts yesuba no udhinda itino siakubu no kainda ukethia kiwo wainda mao no kisia no kisia nikenda wise kuinda endi meka lebau wa mina kuinda meka labau wethia mao maku ni maboa nondo mawasu wona itino sina thina sitha ilakite calcium no mabindi asu no mabindi nondo wa kwata kitino wiwa tapeka bindi kaumile me sitha ilakite calcium kila kingi ndo na one device ni koya chia seeds no ya chia seeds atona ikwata wa chia seeds sikwo nondo ko masako ku yabo shops chia seeds sikwo supermarket ku chia seeds kwa chia seeds na ndo kai consume sinde wiki yake wone ukaisok ukenda ukekata ukanywa kwa akitete kwitha alakite calcium kwa ukiuno cho kitona umutethi na gwo mono zo atona utho waba mono na gwo no atho ku kwa abo sawa sawa twende sawa be ungi unwasia daktari asioke ndawa ya muongo be ungi wandetema wita be ungi wandetema wita wa muteta mukenea ni mumba ume ni kivinda kuma kangonde masinga kambo asiokia uwo wetie wa muongo wi usu mukandu ngatu ilele bani kana tosebo na ise muti wa muongo no wita wa musonzoia ni kwatia no wenene sa musonzoia tu sa ngundi ni ma na wo wita wa mubaa na ise wikiwe o matumanini ndukeke matuma bitu kite thandatu isa muchanja kinima nduke iki o matu ana atano imwe ele atatu ana atano na endi uisi okotwe mukandu mukandu pa imundu utawese even though kwe andu mako confuse yawa ni mukandu na mukandu na asya we na muno mutani wandi isu wa samucha ukanusa kwa changilasi na we ongilasi asante ndia na tutumia maukuli maku kwa ili tutukenda imwe itano na nitio makuni kilo twende ye kana muti ula wothetha ciawe ila wawa na uita waweba na muti usu tuthi muti ungi ya mondane nenda kwa siape na mumba ume mumba ume kwa kisungu tuita Prunus africana Prunus africana niko thete muno kutumiwa nando mena ndetema ukasamu cha matwasu
ukakunda na witha wina okali mwingi muno kwa ni recommend mundu akaongela mukenea ukethia concentration ya uone ya thea ndukabibye chao ndukabibye mbio kana na masianda kwa ni wailite ona wailite osamucha o matwele ni meaniti umakimaki mangite na indi oyike yakiwu kila kianie na wamina kunywa nondu nukuita ndetema nukuita common codes na uyiita etha nukoa muno onaguo nuyiita miti mingi bane similar ukethia ni kuita na ni kuita mo mabwanene na indi etha wina the kwaje kana ngamu ya mayo mako ni thai na thina utusao itu na thini nene muno waile totanuka ukabya ngina ko ukethia nu kwa kikonde utanuka ukamelia ikiwu kana ukatwila nthi ni witha waita the kwaje ni yabindia nini sino bebasia waile totanuka tuthima kana utile kanini utilo kanini waile totilo kanini ukatanuka o kanini keanu nundu the ile tokubibi okae mauya nundu the wa kimwinge pyo the wa kimwinge pyo na muti usuno ni tue na ndina cia undo tuwetie lemongrass na nditumia we mutu no nasi no itumia we mutu esu ni yetu nita kuongela lato osindu ila wiki tata ubandite mundani na mumba ume ni wao thitwa mumba ume ndiye si umba ume hata ni kweli wandimo no nisenga kila kiomaanisha we maundu maingi utonafika kwa mondo ume kwe mondo muka mumba ume na muti ni uma kweli musa wita mato we kala wili we evergreen ona wao banda mwandu thenge yabo nondu la wibo mudwandu tonana we nondu ka environment ti conducive pa ukama ilele ba ni ilele ba mumba ume yes but na hibiscus ando ingine methi itwe mai confuse ni hibiscus rosella na hibiscus ornamental hibiscus niyo ibanda wa mundani na hibiscus ni ndawa ni kinundu ni theasia blood pressure na ni menenjia blood sugar ni kuna mauta ukethia etha wi munene ni ekata ni wale kanga kwa ndu menda kuolanga weight ni yola weight na ni mina stress na kethi wani wiwa uinoa muno kethia wauma mundani no ete wailite kukundo kikombe uithi kwa chatia wasamucha usamuche no wiki sukali no wiki ukiwanza ni kutegemea wewe endata na wamina kusamucha endi wathi mundani waumila waya ndo ukunda kakombe ka hibiscus na wamina ukunda endi with ya wewa muyosu wa relax ukethia ona mina ila winayo etha wikwete mulau wewa tote unduneka na endi with ya niwe mwi waku ni wachangamuka ndwe kuigwa we muito wewa mwi wichao we muguthu kwa hibiscus ninzeo na no immune booster kusie ya mawau nisi ya mawau na kila kipo kingitie yange wala miti nundu kusie ya nikwete kwenda kuiita timu no ote yiita nundu bya miti yiita kusie ya kwitha kwikuseo nundu prevention is better than cure niwa tasia au kwa utesi yetene na etha ni wabatiwa sukali ukatata otinda wethinyese sukali tumia wanzuki kana nyoche indubya ndwetwangania ndana nyeche ine kwethe wani woneke ndwana pai mundu mana hibiscus no ninywe yembio kana yendithu hibiscus kuyando ingi muno manusa hata chai kwanza yuile ya umelile wethi yando ingi yuala matanusa chai menywa hibiscus tea na mundu ndongela soya ndini nikenda withie ni waya kindu balanced no menyweta chai yembio yendi tunigwete meta hibiscus juice na keka thitu ketha ke moyo mwingi muno kethia ona ndu mana se obasiane charo soda badala ya kuya siana siaku soda wina preservatives and kadhalika unawapatia hii
Tuelesie kila kinyusa wacho ni chauba nundu tia ndo on the mess. Kila kinyusa waniki wa banda uketha ki ni choketha na wa mina ukiketha uketha kiliu tu matunda na wa ketha ukaumaniu ukaumania wa umaniu ngiye itiwa yoka na tu yani kamunene tuyuma na tu amina kuma niwo wikata wosa ukapack ukekea ba nikenda uongele lato value addition timita value addition uongele lato thowa wachao wakila wibandite nondo yu ukataka ilio okutela mundu umutela na silingi bibiti lakini wa paki withi anu tona kwikata ni utambesa mbingi nondo no kendo kyo nengwa ndaiya we ba pe mundu nwasia nayo ithulunzu kana kitungu chandi ni ndawa twindi esika na wina choba na kana no kisi kitungu chandi na niwo kiita chao kitungu chandi ni kitungu saumu pe kitungu saumu pe kitungu kila kitune pe kitungu cha kithekani ambapo kitungu cha kithekani ando ingi ni mato na confuse ukethia niwe ya sumu ote ukwati nondo itungu ila sikithekani ni mbinge sikipathukani na muno andwala mema tukwa maito na bathukani amiti not unless ni wikite research ya kiu okito kwa uni kana tusiye nduka kila kina sumu tumia kila ila to bandite mosi otondo juma kuno mataika ni maisa watane lakini ndo ya kuno waile to yali na sumu kwa nenda kwa asia kitungu ethani kitungu chu onuweta cha ndani kitungu ni ndawa okila kitune cha babu ni ndawa nondo wakibulania na sindu siki bathukani withia no uite varicose veins na kwe message nacho kiki uwe kana kikithi then kitungu saumu nacho ni ndawa nondo ila wona mundu ila respiratory health and health aibeba na bina asthmatic tukita kwasia na asthma nutumia kitungu saumu nutumia nchinja na nutumia wanzu kitambafa nikenda withie akimasindu isu eke akaluo nikemutia anywa ni wapinguka na etha ni ko wathi mwemeani waekata ni yauma kwa kitungu nacho ni ndawa onge kulia enda ndawa ya mbio asani Joseph Kuma Kitui pe ndawa ya mbio tuneneiye ndawa ya mbio ila tuneneiye ni ila wona muongo chalia tumeo sindu ila ni wetie muongo wala mbio siala sia nikwithi wa muongo ndichao muongo wala sia nikwithi wa mbio ni ndwa kendo kimwe nondu wailete kwikala ukethia wiwa wina mbio tisita kidney stones wailete kwikala ukethia wiwa wekala utekwikala nesa ute comfortable kwa hiyo ile tutumia muti ulani wetie witwa mubaa musonzoia na mukandu kunywa glass ewo mbio siake siathela twende na miti ba ya ubanda mondani nasi ambeo ya hibiscus uyane kasuyane nikenda yume mbeo ikunenge mbeo no ibanda oyende ya nakwitha na hibiscus no yende ya kwitha na hibiscus yes pate na rosemary ando ingi methite maikulia rosemary ni chao niko kamutikau ke museo ukethia wawe musele wawe chai no wikieba rosemary thitha inseo nundu akwithiwa muno ni henance ya memory thingai Ela wina thingai no uitwa ni rosemary indi twasia indosi siambie onde ndukambie na kunywa mbinge ne kwithi wa thingai ni mwingi winywa o munini o wambatite ndukanywa mwingi for the first time ukanyusa okanini na idha yuseo ukabulania rosemary na lemongrass na matwangiti meta bay leaves matwasumeta wa bay leaves wabulania wasamucha wanywa ukethia memory yaku ula kulwa pe mundu ula wanike ndutondu ukwete kalamu ukethia wikulia kaiva kalamu na no wikita hata ngo siva na no ukwete kwa usi woti wita thingai kana ni wa yake ndo na ni wolo wasi okoka mande na no ukwete kwa
ndunywe rosemary nayo no value hadi yawa yani no yongela walato ukamise upya ukethia ni wekata ukaminusa utacha tamutu na nundu na isie ndawa cia kithio ina standard measure ni wailite kumana wailite kunywa kiasi ukesa kuongela oibinda yapika na ende ndi kata ndi improve ya blood sugar wina thina wa sukali na uyithia etha ndakame yaku ithitha yingamu kino cho wailite kutumia kunywa nikendo kethia ndakame kwa ndumea wa ndakame yo ni very thick kwa hiyo etha no ndaithe thin nywa neitembea nesa na ila ndakame tha yingamu ando ingi makothete kuiwa ni mutwe ini mina chao kuiwa ni mutwe nundu ndakame ya tembe yo nesa pai clot ke ithabo kwa ndu iwa ni mutwe na witha uthisilia onesa pe mundu ine kulyo tambo sikala kwa mumba ume na mayo ekulia wawetanitwe jiva ziita mayo ndawetete ni wo naweta mumba ume mumba ume nasio tilao kanini ukatanuka na watanuka ndutwila ndika no ndomelie kiwu nikendo kethia ni waita ingam na yewe ni kwalasia ni yekata ni atindia ni atulia haya tuthi muti ungi muti ulongi ni asia ni turmeric turmeric nayo ni asia ni tha inzi yo kwandu ala maunguya wa kiungulia kana kuigwa ebuze thimbania etha no kuigwa ebuze thimbania wa ile tobulania turmeric na rosemary wigwa kiungulia cha thea okay muti ya ukeke just a pinch wigwa kiungulia cha thea ne buya kwirikata uthithe ya ikwimbania na indi kingine nenda kwasia ila kuna corona no ni matimo thimwe thitawa silingi mbao na yuta yu kuna imboso namo nacio sindu cia kubetanga kibunia no ciambata tho tama babai babai ni seo muno etha ibuya kunuku iwa thimbania kana ndo icho nesa ni wailite ku make sure ni waje babai ebu wewe ni thumu ose babai theu tilanga ikata na etha no bulanya na watermelon bulanya no ikata no iya kana avocado bulanya no iya withe aju kila ki paundi ni chekata tasi ya ku detoxify kumya kila kithuku kenda withi ya thibu ni yakata ni yaumia kila kithuku ni ya thambua ina way withi wiwa you fit ebuni mbezimbu mundu ona ndetha comfortable ona ndondo wika ndo na ndo disavale we ando ni withi ya wiwa wikulya wikata utemu yani kwa unienda kwasia babai mundu ni wailite kwikala ne babai na mundu ni wailite kuvanda mababai na matimo mundani kwake nundu ni ndawa itona ukotethia tiko na sindu ingi ta ibanda wa for the sake of nienda utame tunda uibandi ndawa uita be mundu no kulia ndawa ya kiunguya isiwa umwa wenda turmeric ndawa ya kiunguya nasa ni turmeric turmeric ni la chincha ya yellow wa mesuo with ya ndini kailio ni ka yellow kwa uka uketha nako no ikima no yike ya kiwu ni kimutia no isi oko ibulania ono tena rosemary nundu ando ingi matu amako kosa rosemary ka ketha ke otosha ke koka na sibo sokoni na sibo sokoni na utumie ke fresh kana ukaongela lato kithemba kiu ni kana kaka unenga besa mitini tu amina ya ndawa mitini ta amina ya ndawa na ni mbinge teimina ndiye ni kuya yonde ndio na kamutege bana ndiye bwana kaita ndetema kamutetema tuthikau nika atulike miti lengi nondo niona wina mitingi tuona utethesa indosito ni sawa sawa nenda kwasia veka mutepeka ka ututika ando ingi kwe kundu kata mea manroba ka ututika nikaita ona tene ndetema ukosa ukatua tomato ukakimanga na ketha ake wakimwingi tamumba ume ukakimanga na wakimanga yiki akalu ikel uisunga na wasunga ndo ikata ndonywa na muno ne recommend yo pia atumie na chao na
timeti mbafa mukenea nikenda kaika ubibie mbio kana kaika bibie tema nikenda withie niwe kata ni wathesia obiubu nikaseo muno na no ndawa ya nguku miti unena yulu wako na miti suye na waki mwinge muno kana thina wo no ngele kindu toki wanzuki nikana okethia thina wo su mwingi no wongele no wongele ukiwanzuki nikenda okethia ni waolanga chao obiubu no wongele asante na indi mwithikisia na musieisia twende na onena ni cia yulwa miti ila mawithulu kwa ni maitu neto na ututethia ukethia nitwa ita mawu ala matuikumbila amwe moka tutona kuitia ba umisieni kwitu na indi ni wegwa miti mingi ila itona kuita etha wine kulyo tukuniesi mukwisa noti imwe itatunyanya noti kenda muonza itano noti imwe itatunyanya noti kenda muonza itano kana utumani waku mukuvi kwa ilire tukenda imwe itano na nitukosa ikulyo yaku tuende yete Ruth tuthi mitelenge we nayo tumisonjo ba isuni yamba andu yu isu yamba andu tuthi ngiba twendete miti ya nguku mbui miti ya kuita indosito ni kwatia muti uni kwete wita wa mubangi ile ngina ibana atie andu ingi mekulia mubangi ikulia nigo weba diata umundi manroba mbiye uko na to example kenda withie ni wa monia usuni we mubangi na kwikondu kutamea mubangi nenethi yu icho kitumia ando ingi matawisi usuni we wita wa mubangi mubangi o ni ndawa ya nguku ni ndawa ya nguku ata mubangi usu etha nguku siaku ni cia waila tisita fallpox wasa mubangi o ukakima na wamina kukima ulosa ila turmeric ulosa turmeric na ulosa timo wakima mubangi wosela turmeric yako wa sokoni kana wetho ne ya powder nundu ni kwikalanga matuku maingi shelf life yayo ni kala wongela lato wakima iki ya turmeric ndini ose timo tilania bibe yaba wamina ko bibe yaba nguku sia kusina fallpox kana ndongo kana mete ko kethia ni linde to ni matalu paka na wamina ko baka nguku sia kusionde ukabaka emwe ukaiyote ile ngi ukoso ukabaka ukaiyote na the one na sindu isutumeo itimo ye chao ye okakwikata kubaka no make sure ye timo ina chao ye na kigu kinge otitie ngina withe nguku isu ne ya nywe chao itawisu ne sia nywe chao itimo wamina ende kubaka kila kengi wosa nchinja na garlic nikenda withie uliita nza ni waita ndini ukaikimia ikekata ikanywa kwa undu kaita nza no itia ndini yumia nundu wathumukania nguku withia thina itau nundu wakwatwa ikitau ba kwata wanengai uni walete kumana walete kusiita ai ando ingi mayama na ila wena tusui ni tusiania wana na umu nondo umube species sio umawitawa Culex and Hyades na isu nisio sitha si pathogen sia kuete chao sia kuete fallpox fallpox disease kwa uni wailete kumana nondo umunu tuma nguku sia kuiwa ni wailete wiyo ukakwatetia ochake nini ukakwatia chake ya no pala tusuito koma umusu umaluka wonde ukati ondo talunga sio mutene tikikoma na ende wo maluka uyosa tusuitwa ku uthiki cotton nini na uikunika cotton yaku yebotho wange uikunika na chao na leso to suitwa kutesa kukwatwa chao ni fallpox kila kingine ku administer chao nzanzo kwi mapema nondo waleo sanza tusuitwa ku nzanzo ya fallpox definitely netokwa kwani walete ku administer nzanzo ya fallpox nikenda withie ni wasiania tusuitwa kuna chao na kuwa fallpox kwa etha nitwa wa isu ni sio ndawa cia fallpox kila kengeti sovia na tusuitwa kuna chao na viral disease isu yetawa ni umusu wa chao
yaba no musu wako umula to isati we isato sui kwa ube umula wa chao wa fallbox yes okay ni wa mukani we thia to sui to akutwena chao to lekile makotinde kime akaututika eke yake uone tweke ata tunywe tibau na uthiki yao sindu isu uthi alternate weke yake wiki uthiki yake wiki na ende kila kingi container ithambwe ithe kamoto kake isiro ya kikamba nye kwito tuiketa kaututika kaolo kakwinini yese kwa nunduke uota ndawe sita wo keta wakakwinini na ndanolwa etha ngukusia kunisi umea meno na itamite inenge ikimie kitungu saumu nikenda uisie kwesa uacha mino tiba yes ito yake baba ndina akua ito yake baba ni ndawanze yo muno yangu ko imea maimena ndakame kwani wailete o kila wiki kimeo ito yake baba usieke yake uone nikenda imwe uisiane na chao na kumea maimena ndakame nundu mawaweta ase ani kila disease ta fallbox na Newcastle kwani tailete kuma nundu tailete kokitana na chao na mathinasu matanesa kuka pani na muti uti wita muswe na muthulu usu wita wana wita wa muswe ando makitwima wita ngu angi maka wita ebululu na itoko uti wita muswe na niwio kwe wangi mesi wita wa ebululu ngisomethia ngeiwa ne ebululu ne ebululu kwau ebululu the meana thithea ndauni kana mutini fulani kaya ilune inge muno ketwi makueni ona ko kitothia okwo lakini some parts mainayo kwa uwa ile totumia ebululu kusie yangu kusia kwikese okwatwa ne mabuni na ila banenga nguku siaku ebululu yebulane na kethulu na ndina ku akeluma na keluma tetumia na wa ile to sabo no ukaumia kendo kila ke white ni chata ile kila ke bundene ni chata ile take yangu kukegoni kwa uwa mina osebululu no kima matoma kethulu weke yake uone nguku siaku sieke ata inywe nikenda uisiane na mabui na ila we kutumia ebululu tosuitwa kuungo kusiaku sithana fast growth yana siangu kumbe tukino ile anethia yena weight ula wailete siana ametuki pati na musabula ando inge maweta muchicha oti mchicha nikaisa wake kanini lakini kabikaba withia ndukaya nundu waya wilio wendio wambinge muno wailete okubalucha kwa uwe kalo ni wanguku ukimya musabula nguku kakima musabula ukekia mbaki kana muwa yakati tumie kindu kila loko we tumia musabula enda iko ni baba muwa ukawiki ekiguni osandulu mike tatu nayo kimanga kanoti lange wiki ekiguni nguku siaku weke yasindu isu throughout mabuni wa umanwa namo mabuni wa umanwa na chao namo kwa uti musabula muwa na ndulu munzeno ndawa munzeno ndawa nani nzeo ya tingai kwa mondo wosa mbewi nisioketha waketha mbewi etha we ni ula wapio enda wiki iko mbewi sutitila mbiku enda wiki iko kiwone samocha nusa nusu ngilasi kwacha nusu ngilasi weyo ni waminana na tingai munze na mato ni mato mea watamboka kwau ndukeche munze muno ndukoneta muthuku tiba yes tena mutabese yesikana twende tenesa mutabisi kunumwe wito wa mutabisi kungi wito wa musomolo kungi wito wa mukiti azimazitu asino mwa ito tawita mukiti mutabese na uo ni museo muno wa ku preserve chao wa ku preserve leu obulanetie na muta wale tekobulania mutabese matwa ukatwa ukanika na itwa sindu ina sio yikata uyanika na wanika under the shade si amina kuma uikima na wamina kukima ndo akwata powder form wakwata powder form yesu niyo wikata wosa mbemba ukekata ukabulania no yongela ndulubo ya mutu uibulania na endi mbemba sia kuipack makunia neno yeja
paingulu yesa utonelela bala bendulu na mutabisi niki nomba mutabisi utasia witha na 22 no stinkia kwa ungulu ya likabune kutonwa withie ka environment ti conducive kwa ngulu na mouke na uwa witha we mwingi na ende na uwa muta tiwote tutai kombe nikenda tumie the factors cia ngulu uituta withe cia kombe yaku uituta wale tutana mutaana mubangi nikenda the sichao ikombe yaku na wamina uthethesia ende uikwatia mwakibaya ngalia wikie chacha ng'ombe ndulu mutabisi muta ene sindu ile nyungana chao na mubangi nikenda the kombe yitoewe nikenda ethabe factors cia ngulu withe ni ciekata ni ciakua othi ya liwa kuoya liwa kubando baseo ende baunde tandika chao tandika muta na mutabisi nikombeni nikenda withe arufu ila lebu ikwewa ciekata iyende wa ni ciekata ni cialungwa ni ciathi nitoweti yilo wa mutio tina weta mutio teweta Gliricidia sepium. Gliricidia sepium ni muti ubanda wa mundane ni kwatia nuwonete Gliricidia ni muti uyita indosito na uyita mbili ngala external parasites wailete kutula mato ma mutio na watula matoma mutio uthinda bandu ba 7 days kiwuni na wainda bandu ba 7 days ukaumia ratio ya kiwu ukethia lita ile sia kila windete ulanya na lita 16 na yeki atuluta tunini twa cooking oil na yuko na indo cia kusina chao sina mbili na ende mote na uo witha na beneficial bingi muno mundani nundu banda wa mundani nundu tasi ani soil amenta ni wongela au no muthangani ukethia ila we wathanza muno koko katilanga kecho matwasu kalekanja kukuna ibulanya na muthanga uthithia muthanga waku ni wekata ni walekania na ni muno asante na hindi mwithikisi na tinda tuitha tuyosa simu ciaku ni kana tuiwe makulio maku na hindi Mutongo FM tuitha tuikwata vilingi wa mauvo cia mina kwililika mwendo wa saa 3 ni kana twathukie ma radio mewe mauvo niba muimi utono kwata mauvo mbeange yulu wa mitino ya ndawa nienda kwasia nando ingi matesa miti ya habo na ikundi late twinacio ainginete matrainite yulua kuseuvya ndawa isia kithio na ingi ni mekite kwa u no matona ukwata mauvombe yange kwisila kula kuithie ta staff pe musili ben John na bempithi na kwa ukethia nitamabundesia ondu mailite kubanda na maibanda na mayongela lato nikenda withie kindu kiu no kikalange ebinda ya sauta moyo myeyile kana myeye 3 kiteke thuku na uthithia ni matethe cia langi na cia wa manondo ndukabithe mwenzako nundu ila wa mubitha ni wa muumisia kwa kila wa mana kana kila wa soma tabia mwenzako nikenda withie nake ni wa muthuthia nikenda kwa ila ni miti kitekani na ile ngine ya ubanda ona sokoni ni pesa pe mundu nwe kulia bandu kauno atu yatwongelela to na no twikie tusubane tatu pe mundu nwe kulia thoni bando no thosia kawina mina kwikia ndawa izo cia kwa kasubani ndo sakwa wani bandu bako thosia andu ni mawaia na andu ni mawaia lifestyle diseases no thio kwa na mundu onote utekumia wasia nundu wako binga la kithui na nundu ni wisike ukuite ni kitona umutethia pauni botethela siana pauni botela na etha no kuma lukata chief barasas ndule auta etha no enda few days sindu isi the ya waku katika few days na sure si the ya waku nikendoke thia ni wekata ni wata sindu ciaku ndu na hard value kana wongela lato na wekala na cio kila kingi mundu ni witesa we wathike kundine mukasia kunena ndawa na ninonete thikanesa ni wata ni wata Haya, asante. Na hindi tuenda kuiwa mokulio maku we mwithukisia tukuni esi mokwisela noti imwe itatunyanya noti kenda muonza 5 011-380-9775 tuenda kuosa makulio tatatu ni kana tuminukililie we wine kulio jiva tunengelelie kulio yaku na ito wikia na uyisungia na hindi
Pama ukulu ni maingie katwambe kosa simu ningonengelilia maukulu asini kanosungie. Mutongo FM alo? Hello. Ndo kulia Tunene tena ukuma ba? Tunene tena Simon Mudami kuma Kitui. Simon. Wene kule yiba? Mutula nono kuitwa Mumba omekana nigo witwa Muthika. Okay. Aya ni sawa. Wene kule yingi? Aye ndiye na yingi. Aya. Nisi miti yetu inayo ukamba witu yita wa mokulio kana yita wa masitwa kivathukanio. Pengine no tutabie isitwa ya Kisungu ni kanando yuma kaisie kuma bau kana ni wo si weta bu. Asisie Prunus africana. Prunus africana. Na isisia kana ni wo. Nengite ya moni ya gwenda wona. No wene muti we waki wa waki la we wa nita wina ndolo nita we ona wo na noto na uko bibia. Mutongo FM alo? Hello. Tunene tena ukuma ba? Mutesia kuma Kio Salama Kedata village. Wene kule yiba? Kule lani na joy. Ndani man mutala musu namba yake ya simu tukedetwa mukondakti teke ya studio. Sawa sawa. Ruth nene si when wa noteta sia we no ni with ananda wa isio the mundu enda hibiscus no mikwate mundu usienda ukwate namba ni baya simu mundu wenda ungwati namba ya kwani not muonza ile 5 not imwe ina muonza 5 8 kana 0725 014 758 neta waruthi kato iwe ikule yingi Mutongo FM alo? Hello FM. Tunene tenao? Ndita wa Mugambi kuma Miro. Na niko kwa program. Nataka kumuuliza daktari swali. Yes. Nimekuwa na shinda ya UTI. Kwa muda mrefu. Anaweza nisaidiaje ama ni habu gani naweza tumia itanisaidia? Sawa sawa. UTI kikamba tumeta mawuma mitambo. Mitambone. Ni kwatia Mugambi kuwe ndawa sikwa. Ndiye se kana niwisi ndawati mita stinking nettle kana thafai. Thafai ni umutethia muno. Niwisi ila uona mundu aili na kindu. Ndona hata kimutethia lakini thafai ni museo muno kwa mawauma mitamboni. Kana ala mena kinena kikuikata ukuiwa kinena chake kina thina ailite kunywa ndawa suita wathafai kana stinking nettle na unusa just a pinch ukekio chaini kana okiwuni kana okekio liuni uia na uita na uita aya katone ikula yingi penda waya kuola ulituamwe nengete wetie na asia hibiscus it is the best wanyo hibiscus wola wewa wabutha immediately na ondu waende yana uminywa withi ya mwi waku ni wekata ni wabutha na ulitu uyeoleka na indi bio ingita wa ginseng ita wa baobab ya ginseng na yesu no yola chao no yola wait Mutongo FM alo? Mutongo FM alo? Hello. Tunene tena ukuma ba? Naweza ngeni kwa kuma kaweze nkiteni. Ngawezi ni kwa rafa hiyo. Ni kwa kuja na kitali wa niteka na nijoki ni ndia rafa hiyo. Nijoki? Lakini tiki la chako. Aya kasongie. Niyo kinalelia. Nonea. Nienda kwa sia stinking nettle ninea. Lakini stinking nettle muno ndime yako ukamba. Ime yake kuyo central na ngalisia western. Nondo yu uimeketha yita wa stinking nondo uimeketha wailite kwitha wiki ite gloves. Nikenda withie ni wameketha ote kwikata.
utaulikwa nitumilwa tutustinkia kwa utiki neje kila kime yako ukitunda ka Yesu kwa uki uchailite kwa soko central. Asante. Nikana tuminukililie nona be mundu kulitie kulo ya kana ndawa isu cionthe waweta mundu no ainasie na kaitomea ombola na nibongwe no kulia tutona kwikata nikana ndawa isu ithie tigile vinda wenda muti niwo semba kithekane kana be miti imwe utesa no lazima utumia ye fresh pe miti imwe utona utumia ye fresh no nasi lakini ti yonde nondo eva tase mitesu yonde tanene aba pe omuku no utama miuku yonde pe musamei no utama misamei pana kwa upe mitila wailite muno ya habo isune yoto na kuikata kunasia ukaiyokeria na utumia oibinda ila wenda nondo nayo ni yukao kwa bindeke kata ikadelo kasiokoka banda ingi kwa uye bindela witho tena yoke kata ukethi wona yo store ta metita mubangi usini sini muno ukaila kwembua kakunini ka kwa une osisi metela itethia waku kilebinda ukethi Yesu ne yawaiya ikulo yakwa ya muthia no utone kulikanthini wa wemi wa miti ya ndawa yoka na utona kwikata ni kana wailie ni mesu yako na olike wemi ni wa miti ya ndawa ukethia wina level wa miti ya ndawa wina kitumi kiani ucha miti ya kwa na banda ya ndawa nikenda withie nine kata ngatho asia tandawa na etha no mibanda ni wailite kumana kana soko winayo chambe ni wailite kumana kana ni umaluka ukamithosia na kila kingi ni wailite kumana miti ya kuya ndawa ndo wailite kubanda na fertilizer ndo idite against ndo wailite kubanda na ndawa wailite kutumia o miti la within kukitana na mitutu na mowo nikenda withie uinenga ndo ndo yutase kendo tailete kumana miti ya kuya ndawa ndo wailite kubanda na fertilizer ndo kenda ukitane uminane na mowo na mitutu sindu isu wailite kuinda crop na kitungu ndania ene sindu isu kenda ukethia walonja mitutu ndo kwasia no ni pen pecha pe mitutu no minane tena mitutu. Asante Ruth. Kamera yaku ni ya ndeto cia kusia muthia kwa mundu kusia na ukwenda umanyimbe yange yulua mitino ya ndawa nienda kwasia nienda kuthuthia muno akamba maitu na angi ala matwithukisie na egwa kwi wandu angi matwithukisie mekuasa ni mathuthie nikenda withie ni masingate ya muno mawithi ululukomo nikenda withie maina teina mina ndawa ila itona ututethia tando ila wawa kana wawasia ni wethi wana ndawa thiba kubi utona kosa nikenda ukethia etha wi muwau ndawa thiba na ni wosa kwa unete sobe mawithi ululuko na te sobe mawithi ululuko tetha te sobe kigu kila te unywa te sobe mawithi ululuko tetha te sobe miti na tetha te sobe muthanga kwa ubala ta sobe muthanga nayo mitutu ya muthanga ni yitha yiba nundu nayo yitha itethecia muthanga kwikata kusobia mitela yiba unokethia ndawa cionthe ila waketha ni ndawa safe na itona kubosia mundu atenansika nundu ina chemicals kwa ndio mathuthia nikenda withie ni matia na nundu inanengane namba yakwa ni matia na wethie ni mangoni ya simu kana maukoni ya simu makona simu ba nikenda withie thana okibindi no tese utungilila ingi nundu ondawa andu nimendete ndawa cia kithio kwa ndi kumathuthia nikenda withie kila na nena ni matia na ndukanywe ndawa mbingi nywa ndawa kithimo ombola o nini nikenda withie ni wa sisia kana na utetheke. Asante. Na indi ni mubea Ruth nundu auka na utumanisia yulua miti ya ndawa na indi nengi tuthia ne winda yengi ni kana utwelea njembe yange na indi musiaisia na mwithukisia ni mubea nundu akwithwa wakwatiana na itu ethi wa indi wine kulu ya kutuna sungia no kuni Ruth na kwisala nambani yake ya simu ila noti muonza ile 5 noti imwe inya muonza 5 nyanya 0725 014758 kana no kuni BioVision Africa Trust kana ukatuma utumani mukuvi kwa namba hii ya simu noti muonza imwe noti nyanya ile kenda thandatu kana utumia utumani mukuvi kwa ile kenda imwe 5 na nituma tumia utumani waku ni kana withie ni makusungia
Tiutungia mubea nundu wa kwithwa ukwatianite na ito nthini wa kilungu cha Kilimo Ai na indi twenda kuigwa mawoni maku we kilungu kiki utethetie ata tutumie utumani mukuve kwa ili tukenda imwe itano wambie na ndeto Kilimo Ai twenda umanaki utethetie ata nthini wa nima yaku nthini wa kusubia maudhulu kwa maku ni kana indi twendeye na ukwatiania nthini wa kilungu kingi taki na indi ibindane yingi yukite ni twithiwa na kilungu hicha Kilimo Ai ni kana twende na kumamithia yolo wa organic farming nye nita wa Robert Mutuko na indi kilungu kida kwaku ni BioVision Africa Trust tikwendea kutindanesa tiwanesa ni mubea